Modi zidne obloge, budući da se radi o SPC materijalu, znači materijalu koji je na bazi kamena, izuzetno su zgodno rješenje za kuhinje i za kupaonice. I isto tako možemo ih koristiti za izradu novih interijera, da tako kažemo od početka, ali isto tako i za adaptacije, obnove starih, jer ih možemo lijepiti na sve postojeće zidove, klasičan zid, gips zid, postojeće keramičke pločice, bitno da je podloga čvrsta i možemo ih zalijepiti gore. Na bazi kamena su i potpuno su vlagootporne, tako znači mogu biti u kupaonici i oko tu škade, na svim mjestima gdje su izložene vlazi. Kad govorimo o kuhinjama, govorimo prvenstveno o zidnoj oblozi, zidnom panelu, gdje je najzgodnija primjena Modi zidnih ploča. Isto tako, budući su vodootporne, izuzetno čvrste i otporne, možemo ih bez problema koristiti na svim mjestima gdje su izložene prskanju, prljavštini, lako se čiste. Isto tako mogu biti u pozadini električnih i indukcijskih ploča za kuhanje, jedino je preporuka ne iza plinskih ploča za kuhanje jer bi plamen ih mogao štetiti.